Nchumu ligirina ukoni bonandonsi ya sobereta se margoba ya bono chinga kuchiniko kuwaligania semesa ya mwangana majia nyara kukumanyika tere tuwabere toko kuwaliganire kurase mambi ya lenge ntambe kwa Chinsa chigabono chibono margoba litukaligali ya Ijumaa tariki 14 nyokane umwaka bw'ekiri bubere na mirongo ibere n'etatu na mange abereka okolekana ayaseri bwango chikoko sansamurane na kukumanya senchira yobo ikeranu litukaliga karochira gire Chinsa Isato chiabono botukane kuligeria ali abaliki baito bagusangire koro chinkongo chonsi imena isiko yorogongo rwa Gusii nyina bokondra gutobwanti yagotensemeri mtandao ya Facebook Ndizi TV News the Digital nabegansemeri ya YouTube na bokotera buna Ndizi TV News ritanganike gima tikachora mangana ywa senchira yoko ya chuta ye Kanisa na mbere kuyangu byakane asoro kare mirimo yego kare mirimo bwetara bakora imirimo abo kwa training oseba cheta sama somo yobo na gitari Inyagetari ya Nyanchwa Mission Bosonge County ya Kisii ya soira sebe tabuli mochondri gotigomo swati ole kuiborana go kwana kiyarenge go setegerera Kali bali ngororo bande baumire abande batagiti gocha gasi asengenjo bari go karagasi nabantu bakubaita Morembe tu y'abanyagetari Nyamarambe nyagetari ya Nduru mbiriro bari sauti mogirango batigire mere masoko goserigwa n'abanyakenyoro Sasa itakuwa imefika hapa Kenya kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika Bono tigatoragere igolio bosingo chirerego kyago chakre ikiego chotebiro murai wense William Ruto Asa yomonenda manga isaranse kumoncho muligire bono kumanya senchira yobo ikiranu ulitoko bwatanira gwetera somuno bwimanyire yigakoro kwa Joshua Auta ilitirana nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mesa ya mwanama ya Korwase County ya Nyamira ana sensemeri ya Nyamakoro to imeyebunga ya kitutu masaba asaba nchi babere bono abo banyara bagusira bumabwaje asogo sagano asechinka so asenka yabo babera abo bono nigo basagane tumutinyo eta goika gokwa abo barumungina amo no musachoye babera bunigo bone bae nigwali tukulia lero abo asabara abo baikirana somo yugo yugati abo no mubunga kitutu masaba Krifu Gisairo Women Rep County eyo jerusha mumanyi gati ya bande buna bifo ni magaro yoriko ikarokyo obo MCA ase wodi ya Gesima ase bono baganiriye serikali kwangu yobotuke anaba ikeraneti ya gekoleki buno muri kito kurwase county ya Nyamira Jobu Maangi agotomanya Maiga yaba Kenya bari gukora emirimo asense America Edward na Grace Morema gusiria obogima bwabo asenchera yobututukanu ase batogete baiteire nyumba mwabo ensemo ya Nyamakoroto ebunge yakitutu masaba chitariki emeronge berenemo omotyenyi ogatato omwaka bw'ekiri bubere nemerongo ebere na Isato. Tunaripoti mauaji ya mzee na bibi yake Nigo yaba obororo obonene na mayanda asama tanga yoko baenia ensemo ya Nyamakoroto. I ask you, was it money that he had for you which he refused to pay? Was it peace that he denied you? Now, by terminating their lives, did you get the peace? Abasani na abamatemba ikirana ensemeyo koremia enka eye. Abana ba minto timbaitiye kinko batebi kore te yanda batebi itukoria lero batinda etumumanya we love you and we are gonna be here for you. Mbaichanira ogoitwa okogo ichania na gusaba eserekali okora obotuki bwaime linde kumanya obwene. We pray for justice for the Moremas and the trust that we serve a righteous and just God. Bali bakurwa Chinsa cheisiko mbate bambale n'obwoba obonene na gusaba eserekali gotingia oborendi na koenekia enka eyanyolire obwene bwabo. Commissioner, you are here. Nyamira na Gusii
chibeta chikoru ngumbu na chikorani ensei, and we are asking ka kitorende twagete nyomba chingia ntori korara njembo zongo menjete seito Nyamira Nyamaiya tini korara mwana kenango jande goitwa. Omuteneneri bwa bang'ina county ya Nyamira Jerusha Mumanyi naichanira egekoro eke na gusaba abanyanyimbo gukora obutuki bwa ime. The investigation yende mpaka its conclusion, kwa sababu sisi ambao tunatoka mahali hapa kwa hii community tunataka tupate our justice. Omubunge okitutuma saba Cliff Ombanegi Sairo nagikeria egekoreke asate babikoro bunebi byamentekanire asense meyo. Pole sana community ya Nyamakoroto. This is not the first incident. Ebinde bibetu bunebi ninchenkwa nene CS ibitimiri singa Nyamakoroto bonera gani police station yaye, then so be it, will do it. Wakora unomokonyi bomo county commissioner Masaba North Tobias Otunga abarayi babanyanyimbo bayikirana ensemeyo mbagikeria egekoreke asebateba obutukimbo gendrete na bwango igamba chikorwa amachibu. But I can assure you that we have light at the end of the tunnel. We can see it. And the justice that the family so seeks shall be delivered. Asekagaire nigo bosali obubwa bete bokorobe igwa utarachi goikiranigwa. Amepanga tu kwake na kufanya haya, na ameipanga in a way so that it remains a mystery. Haitakuwa hivyo. Ukiwa katika kikao inayopanga kuua binadamu mwenzako, malipo yatakayopatikana na mwenye ameua hata wewe utapata. Wono amaboli nalinga ningo icheche Grace na Edward Morema na endeni nkikeirerete ogoitwa kwabo. Kuruase county ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono omurikito Job Maangi kuruase county ya Nyamira hasoroboti ruase nchira yobo keranwe ngora. Ochia senke yugotigana yono mwacho muligerime ya county ya Kisii asiri tukulia kana ni gobono ensemo ye bunge elia gotegerra igoro jobo koredi ni goba tegerro kwa meru kwa berego kobe kwa ase bunge maiga yomo Kenya na wigo omenyuko worongo rwa Gusii konyara go ikabo siwe bunge na konyara go teabuna ensemo elia kulika abantu ase serikali ya county ya Kisii ni go yabereke gokora senchira yogwanchiria ni gobono oyobetaka ikabo siwe bunge atebete buna serikali ya county ya Kisii ni gwantu komeke tambokero na gotugutira abantu bonsi bali barase county ya Kisii ase body ya public service ose bali bakulika abantu obuna bakuri mirimo imeye county ya Kisii ni gogotegerro kukwagendra siri tukulia kanerero abo asenseme gotegerre ngane yu imeye bunge bate abuna mbagani tukugoroboti ruensi kurwase abali babwatiranire ane bali begetase bunge na bali bali asenseme yokulika abantu ase serikali ya county ya Kisii amakuroroboti rwabo ekerenge kenenkelike gotekana buna abantu abange au baraba koli mirimo embeo ase county ya Kisii ni gobali getune body eyo ase bono bagania body yonsi konyara kubunwa na gotuguterware nabo igoni goba mentire buna abantu ni gobabere bakoge mirimo ime serikali ya county ya Kisii kubwatekana buno manyire egento batebere buna bakure mirimo asenchira yo wanchireria egento kirete bono body eyo konyara kurangira usube bunge liko nyara koherera na kobeka sobugana kwa babere bakure mirimo ase serikali ya county ya Kisii. Nombo Mheshimiwa Naftali Mkoba MCA bodi ya cheki ando chairman wa committee ya labor manpower and social welfare secretary ya Kisii mwenyetenga amangano na ala secretary to petition ya rete no mwananchi yuko kusia public service board as office so tuwele tokotegerera petition ya samatukane yesterday yakero tuwapuregeti in the afternoon but on the side of the respondents baru requesting a time and bali go semba nyore an alternative mechanism of dispute resolution. So this morning in Toranyore formal communication was about an alternative mechanism of dispute resolution. So we had to continue. What to again run a petition to a petition of a cross-examined na to accord rasa section hiyo, so we are coming back tokolege tukoro kanga re-examination.
From there, torige time yoko tegerera the respondents na baraguo batoe barespondi ase kesi kibogwateraniti kiganiti barusiwasi office na gutigana na yubo igoto murekere Chinsa mochinde lyagendrete gokoreka no mubiri w'umusacho mu bwate myaka 30 Chinsa mochiri cheibara imeye county ya Nyamira ni gotoka semambia ya rero wekera bone atramanya boikiranu ingikiriro mubiro yugotoka sensemeyo kolengana no mokonyi w'umugambi kura sensemeyo senior assistant chief wense application yansicha niko banate bire buno botukweme niko bogendrete maiga yo mubiri w'umusacho yugotoka asensemeyo nakogania abantu bonsi kuwaterana asokonyara gosiria mangana yobo saliana boigono boiti arokane comment kana imeye county ya Nyamira niko chinga kyocho James Mongeri yoro mu assistant chief ate birebu na abanyanyimbo niko bagandire no botiki wime ekero mu biro yoga kire ase enkendo Mongeri mo senior assistant chief assess application ya Nsicha Erebanyarwanda cha location division ya Kyabanyaru ase Nyamira North Sub County kwa kirero mambia na abokira ngense ya mungu itayarisa kuchimirimo anyoreri boti kurwaso motuleti aserieta unisigisare abantene kararwa etundu bali apimire cyaye bono mambia iganyoreri boti mu mubere nore ase nyumba ya dorika mecha gesona ase nyumba rangene para yetu karakini terio kara biashara ase igo naboka na imoka na kero mugambie simi na mu manyingi kero na matengo ya ndane korengi kero na minyoka na ika ase na romo beruyo aji kuriye yo manyete nanya urutaje kumanya bwangu kini konyoka geirwe ngano monchera ba okobe para na kesimi asege tu kyanyaramba kyabasikali twara no mo chief nyagetiria romo sina chief ase location yeye eriyo baadaye mogako kurwa Joseph Ocharo ochicha okonifamu ino muiwoye aserieta Peter Boera urabe miaka angemeronge 3 iga na wamenyete bwaye sobo mu royo nyagusira agere sikimu asemo Gusii yababe uri bayago basirite na kiyako yaramorete tenga bana komenya amanere bono wikabwo na berege ndiyo gwijana nga mu royo ngirasi tiramanyikana basikari bakire kurwege tubokya nyaramba nabaye gwe gari kurwege tuwekane kiyekerenyo bairiro mubere na kurwabwo ntoganyete na mbutuki kibara kore nganiri nganeri lakini nje muno mugambi nabontagete watora maiso mararenga ogoita kwa bantu kwingenche etikoriye gentekia manekera magosa abeire kinchiranchiro che serikali magosa abende kurigirira na konbe kobuya ili abantu baywane ekiare tukutorigeti no mulembe ero muntanya orenga kingia yago kore mirimo yaye yo kurigenda ya kirari tuko so wikabuna ndatabata abanga baria abairi abamwabo ba kiruneri nganeri yotwari gusabanga nyasaba isenie na serikali ebe bwango asogotema kurigia nga ngori maega yo gusira kuyo erinde lichiko likore ensemo yaye gotigara boigasa mangana rengeta makweli muswati yo mobono yobeteka gusirigo mabwaye karas negetali ya Nyancho Mission Hospital ime ya Bosonga county ya Kisii ni gobono okomochiko kwa rugo cha senyagetali yo asekereka tabakana buna enyagetali ya Nyancho ni go yeli ndore tiko nyara gokonyo muswati yo egantikegera gasirigo mabwaye chinga kyarenge koiboro muswati ya serieta Elena ni gobono bero yagachira senkendo kerekeria obochiko ime bogendrete na benyagetali yubono ni ga yeso kiri na goteba buna mbate mete komo konyo muswati yukolinda ikagosiria obogima bwayo muri keito mirded mu manyi no roboti rwa senchira yoboime magega yo musubati oyo mobwe myaka 25 aselieta Ellen Mariaka usirira asenya gitali ya Nyanchwa Adventist ekerachiete koibora bono nigo engane yo egendrete kuranda asemetandao asekelianga no kumotigana na gotamurigereria asokomwa obokoreri bogwenerete kurwa ase abanyagitali bono nigo amayanda abwatitense ase kenyoro kya Kongo imeyagesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira sebono umugako ya Selieta Ezra Obiero aisokirie na gukwanira igoro yengane yu tabiri tumpeleke CS. A consultant kambiwa kiwa kesi kama hiyo, that is the option. So if you proceed and naturally anaweza kuwa anatea, kiwa anatea ata lose a lot of blood. So CS huwa inafanyika kwa dakika kidogo and she will be okay. Kambia ni sawa.
I gave consent, akaenda. That is around 10. Lakini that is when they started networking sasa. Wale madaktari wa kufanya CS wakuje, watoke makwao wakuje. So it took some time. Toka 10 something mpaka alikuja kuingizwa kwa theater around midnight. They had no another cases actually. Because mama alikuwa hapo, wengine walikuwa in labor, wengine walikuwa wameshazaa, so maternity wing was not very busy. So kesi alikuwa naye at hand ni hiyo moja. From signing aende na yeye kuingia actually kuenda sasa it took time. So aliingia hapo past midnight. Ase nyagitari ya Nyanchwa ni gobono bakwanire iguru yengane yo ase batebire kurwa ase wizara y'obachenu negendete kurigereria enkikeirerete engane yo wetera ase kutiabeko serikali wetere ministry y'obachenu yaibira nsamo yaye asobote kurigereria ngakiyanya arikanete kabisira Nonyana boigo nigo enyagitari yo yerusananirie kurwa ase engane yo ase boigo bagikeria engana egendrete kuranda ase metanda obuna tibabwati abanyagitari babwate bomanyi Nyanchwa n'enyagitari ye kanisa na mbere kiwango kyakane ase bopari mirimo nigako kale mirimo gwetara bakori mirimo abo ba trainee baseba cheta sama somo y'obonyagitari ase Chinsa mawa una abanyagitari abanene consultant n'abanyagitari bakabiri medical officers sinasi clinical officer ndori kwengecha mbakari ondo bwensi mirimo asapara abareri baito etali n'amasomo aikernete korengana n'ekinsamo kya serikali kitende tobochero na chibatera igo asali agandrete gwetana na semetanda na kerekende igo tugutumya abakore mirimo batabwate amasakara maronge nigo togomeka mangana yo kurwa senyagitari eto nigaro mangana yo borimo ayakora abantu bobe nande ngabwato bongainere byo bonge togosaba nakobateringa nyagitari irasi kubango bunyekenga ikora buno machiko ya serikali yetasi ministry y'obachanu tekonyarikana kwengecha abakora imirimo abatabwate amasomo amaiterano abami baba toereru aende mutume kabobe gukwana mangana kerekende urenya gitari mutamanyeti ekero twakwania mangana borungenda unenki na bari bamanyeti so nabaga nirio batoereru nabasoroire borigerie nyagitari ne ya Nyasaye igebekira abakora imirimo ya Nyasaye korandi injiri gwetara senjere ndetaira amangana isiko ataiyo usata isaini usata raetere kipimo kelkebwenere kuripota ya egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi Biamuno omurikito Mildred Momanya soroboti rwa senchera yoboekerano engora gokia senkeyo ya Elena ase Elena gosirumwa bwa echinga kyalenga konkia ase nyagetari ya Nyancho Mission Hospital ekiombe ky'abanyagetari boigo n'abateresa bono niko kyarokuro gotindi hasoko chuko Urusi abanyagetari kurwasa nyagetari ya Nduru iyo gotoka Chinsemo chia Nyamaramba se bunge ya South Mugirango korengane kiombe kibono niko gyatebire buna abanyakenyero niko barorakane ko basagana abanyagetari ase nyagetari ya Nduru ase gotebekana ona ikagire buna niko bagosegetwa n'abanasiasa geteri kunyakoleto boserese nsemeyo eyamaigati y'ebintu benyagetari gotaka kurusi gorobya sabo chiko kalemere masense mende asinda abanyakenyero baso hagati na kunyara gosaga n'abanyagetari yabo ekagosana n'egari yabo niko chinga kiboneke ombegari cy'abanyagetari gyatebire bono giho kikonya abanyagetari bonsi kurasa nyagetari ya Nduru nakugania abanyakenyero amuna abanasiasa ubale magega yogosegeto kurobekana okuna boigo no gosaganwa baike bose ba serikali ya county ya Kisii anasomo governor na kunyara gosabo kwabira na kubulike mbeke makorani abanyagetari anyatali abanyagetari ya Nduru n'ekikotigarete watu munyagetari ndibwensi asenseme yo ya Nyamarambe ina ikiagera twaja tuchagotebia abantu bamanyete Nduru na kono inu mwatoro kiringa abantu banyagitari mbatakiri abo nande muta itokore gasi elitwa somere tutokore tubakonyo bono nye ikira ase mugoja mwacha gutuita ase togokore gasi mwabatebirenga abantu bali baino abarayi bali mwachorete nabo babatebete munyoke gocha mucha kwegerera ng'ebintu bino mbihurwa bono tugocha twababoria ebintu ebindi byabe by'abantu mukare kubutebanga n'ibyenyi ebintu ebigote n'ebya serikali bigokonya abantu bonsi asenge abantu bonsi n'abe serikali na bintu ibyare kugenda ande ebyasabe tunaende bacha barosie murogori yo kubirani
iko twara goteba senge abantu bali ba chitega ali bande bale ngukwananga karawi batumire na bana siasa baga bunga ngamba baise kuira bintu byabo kurworo bono twatebire bona ngabana siasa abo batabi ngamba binde imbiru sibworo bono tigabaretera abanyagitari senge abanyagitari bali bale ngororo bande baumire abande ba mbatagiti gocha gasi asengenjo mbari go karagasi nabantu bakubaita iko twara ko batebi nganduru nyagitari nduru nyagitari eyo twarusira abanyagitari boitoro pakali tuko e community mo gocha nabaraye obaino moi karansense ne county mogambe mototebinga kitogo kolegasi asengenjo bono ntoko nyara kolegasi asitogoitu otebi musike simbalat na aswell with speed solve the political problem in South Mugirango, because South Mugirango, this is not the first time yakora magana 2018 bakorata magana na bakamati wita abantu tubiango rwali bigendo gembo cyokonya abantu bogembo na Kenya. The same even the biango rusubije konya abantu bari ku Kisii County and bakorera igo igemine tuna bari determined wita abantu baitu twarure okobori wito konne which is chief of Sahel and make sure abantu baitu are withdrawn with the immediate effect which are there until such a time abantu baso tumugirango political leaders bare karanse barangiri unions and other stakeholders to solve this issue so that abantu baitu baso tumugirango baendera kunyera abantu baitu before liwe kolia chief of Sahel mule mo genda usura chikumia and abantu baitu baise kumia kuchakira bona kuchibosio will help the county government responsible for our members. Gotigana ibuno Chinsa mochinde ni gono murai bwense William Samuel Ruto anyareka watebune serikali ya Kenya kwanza inse yobora ibweni gebwate mirobiri sene likonyara kone kibunankuru warobo koleri gwancheria kondo wanse gotayo kya saba Kenya bonze Ruto kwana kurase county ya Machakos nigate abune ganga ya yenne no kuru obo koleri gochia sebonso wali bagate chikura na bali batamu akerete chinga kichiniga atwalege karokya bana menye bensemejo Ruto nigara libenne bono gochakiriki gocha ligo lyo bosini goligo chiko yerigwa sekerenga buna chibando kya sabokuru Chinsa chisiko kya soire meyense ya Kenya engane mwamune ngana ne libuna ligo lyo bosi ndichiko yerigwa gochakira ekiocha. Mimi nataka niwapatie habari. Sawa sawa. Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Si tulikubaliana? Si ndio? Mimi nataka niwaambie hivi. Na nataka munisikize vizuri. Unajua unga haipatikani ati kwa duka. Ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga, unaenda kuanza shambani. Si ndio? Kwani unaanza kwa duka? Si unaenda kuanza shambani? Sasa mimi nimepanga wakulima na nimewasajili wakulima 500,000 na nimewapatia mbolea mifugo 600,000. Saa hizi wakulima wanapambana kule shambani. Tunaelewana? Ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa. Lakini tukingojea ile inatoka shambani, nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje. Na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho, sasa itakuwa imefika hapa Kenya. Kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremuka kwa sababu ile itakuwa imefika. Ninyi mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week. Kwa sababu lazima tu balance. Tuhakikishe ya kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu. Si ndio? Kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine. Ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani. Kwa sababu ndio watu ambaye tunawategemea. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na chinga kiyochiba igomura ibwense ni gate abuna naratare kubwatira namo n'abakora imirimo bonse anase serikali ya ekone kibuna nkonyara gwekirania magendera sense ya Kenya. Ruto ni gamo cyumure bwe kemo kya Emrera Morodinga anasa wati abuna nachikwiranira kurobekana nigo chinga cyate birubuna ekikero bone no kubwatira n'abari bonse ekone kibuna magendera gwekirani wale asense ya Kenya. Mimi nataka niwaambie, nikuulize wewe mtu ya maboko, hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa siku ngapi, bei ya unga itapungua? Si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue? Sasa hii watu ya kuweka sufuria kwa kichwa waache mchezo. Ama ni aje? Sio kama tunaelewana. Waache kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa. Wangoje mimi nipange hii maneno.
Kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga, walishindwa. Si ndio walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230. Sasa wawache kutuletea Kiingereza mingi. Ama mnasemaje Mavoko? Wawache Kiingereza hii watu. Mimi nataka niwaulize vile vile, kwa sababu tunataka kutembea pamoja. Na wauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Mavoko na Machakos. Mimi nimesema, mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao nyinyi mmechagua. Si ndio? Si mmechagua MCA hapa? Si mmechagua mjumbe? Si gavana mmechagua? Huyu mama wetu hapa. Na mimi nimesema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote. Tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine, wawachane na mambo ya maandamano. Waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya. Kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu. Ama mnasemaje watu wa Mavoko? Tunaelewana? Nimewaambia kama kuna maneno, si kuna bunge. Na tumechagua watu kule bunge. Si waende waongee hiyo maneno. Kwani nyinyi mnajua mahali Sava iko? Sasa mtu anakuja kusumbua nyinyi ati Sava mtajua Sava iko kuko na wani. Wawachana na mambo ya Sava. Wakuje huko bunge waongee na wenzao. Sisi mimi na Wavinya huyu tupange mambo yenu ya maendeleo. Ama mnasemaje? Si ndio? Tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Na mukonyo murebe serikali gashagwa bono ni garuga kuroge tindi gochia soko ni wako marwa tanchiri gosebinye wa wakona kurwase county ya Nyeri karomera na gatia barai gashagwa ni gatebiruna serikali ni gebegete mirobere kane kibuna ngochere gukura amaryogo yogo tinde ni gamochiri bali bakwamereria okobo kwa amaryogo yogo tinde gendatebira guchikubwaterana amona bwatani anakone kibuna ngosibara amaryogo yogo tindia. Whatever we can do to save the next generation, we have a responsibility. Whatever our police officers must do, they must do to save the next generation. And once we agree on what to do, it must be done. And the president is very clear. He's very clear. As of this morning, he has given me very clear instructions that I must tell you that anybody who stands in between the government and dealing with this menace must give way. Must give way. So as an OCS, you must know, from now, it's not business as usual. Na NKM kuro Chinsa chia kabete kutoka mije kaunti ya Kiambu ni gobono bagirumu biruboyo mobo asekere ngabune nyagetali ya soma bete kagosire nige kubasaba kibasi nyinge ejo bantu wakana amanya kwegwa omubere yukolengana nyagetali nige kunyara gosaba NKM shiringe milioni ya kibona sekolengana NKM yagotebeta nyare korwa mega yo kurogo sangere byanige NKM bono ya sangere shiringe kirwe meronge ne choka ekere nyagetali yo kubasaba shiringe milioni yamanya kuba omubere kolengana na isenya gosira mone yamateni kuba ikerege tambukero na otenya getari yubono babatigaira omubero yo ase baburi nyagetari nyare komwenia na gote yabuna mari uchikwe mubero ikoru nyagetari ya sekere ngono bakonyara gwakana chibese icho enyagetari ngo yabori gwakana chibese goitanie nusu eriba mayako omubere ase wekera boni gabatero chibese cyabere rumo cyando mone konyara kurobono baburi nyagetari konyara koiru mubero yo nako yakora kende gyonsi keri baragania sekeri buna mari uchikwe mubero yo korwa senkende ya sokoborwa Wichibesa. Nimeletewa biro ya shilingi 945,000 na nikaona siwezi kulipa hiyo sababu mimi siwezi kuiona, sina kazi, sina kitu naweza uza, mimi iko hivyo tu. Kwa hivyo nimekata kauli, mimi na watoto yangu tunauliza serikali inaweza kusaidia sisi wazike hiyo mtoto yangu, tusahau na hiyo maneno yote. Sina lolote la kufanya, sina kazi,
Mimi iko tu namna hiyo. Tumejiunga kamiti tukatafuta pesa ambaye tulipata 40,000 ambaye haikutusaidia hata tukienda huko kuomba tusaidike. Walituambia hawawezi, lazima tutoe 3/4 ya pesa na baadaye tuende na security ambaye sisi hatuna kitu. Kwa hivyo naomba tu hospitali tuonee huruma, tuzikie huyo mtu wetu juu tumesidwa kabisa kuona pesa. Hiyo 1,000,000 hatujawahi pata kwa hii familia yetu. Mainga yugo si kwa weskuru ya mukumu kurwa sorogongora western government skuru ende kurwa senseme yo senseme ya Bumula eskuru ya muraga ya Gasoko se county ya Bungoma nero ya si kubana lituko lya lero aniga gocha maiga yumorokyo ya mukuru skuru yego sityo mabwa ya kiralinga kurwa ndro mobwo asenya getali asiyatebeka na buna nige yatoka aliyetendagera etali engi ya kolenga no mwalimu mone weskuru niga atebere buna ogosieka weskuru ni wekera na maiga yogo twara chinkwa na nenseme tene chisemi oze wizara chisemi na kore skuru ogosiekwa gati ebirasi biri bya form 1 form 2 na bego form 3 obona obagendanka nigo chinga kicho mwaziri wabachene kurase county ya Bungoma atebire buna bayire gati endagera amona machi kure skuru ego cha senseme ya Nairobi ryobo tukeme gokorwa gosendagere yunero yera omwana yigosiria obugima bwaye. Tumechukua hatua za dharura. Tumetuma maafisa wa afya katika shule hiyo, wamechukua samples za maji na chakula na tumetuma katika lab ya public health kule Nairobi ili tufanyiwe uchunguzi. Lakini tunahakikishia wananchi kwamba hiyo ni case ambayo ilikuwa isolated. Hakuna mwanafunzi mwingine shuleni ambaye ako na symptoms kama za ule ambaye ametuaga. Na abarimi kuruboiga se county ya Bungoma ni gobarre ko murungani monogo jasa serikali ko ani chikambani sende na bantanyene kurwa senseme yuko nyarago siekwa asebona bagane serikali ko sogati eliko nyarago sirabarimi abuko nyarago ikirania na konyora lige sali kerengo kegoro. Sahi nimejua 70% ya ile vitu mnafanya ya kuangusha Nzoia. Nitakuwa nasema uongo mbele ya Mungu nikisema sijui. Kuna wizi, sisi wenyewe kwanza Wabukusu. Mambo ya kuangusha Nzoia ni sisi tumeangusha Nzoia. Tungependa sana komiti mkitoka hapa. Tumekuwa na vikao kadhaa hapa pahali tumesimama. Your Excellency, nataka kushukuru sana. Chukua Nzoia iwe ni mtoto wako. Jiweke kwa viatu za hao wafanyikazi wa Nzoia wenye hawajapata mshahara miezi 14, 15. Wako na familia, inatakikana watoto waende shule. Wengi wao watoto wamedefer even universities. How do they survive? Hapo ndio tuko kama wafanyikazi wa Nzoia. Because without Nzoia there is no Bungoma. Hii ndio economic backbone yetu, na mheshimiwa chairman, sisi tutakusaidia kufagia hapa Nzoia iwe na watu ambao wanajali maslahi ya watu wa Nzoia. We shall give you all the support. Na boiga abanyagetari kurose county ya Machakos nigo bagoserego chiko giremere monsi ya matokatano nabire alibosio onye serikali ye county yeto chiko watoka chibesa go chia sebare batebere uno kraboni gambaranya besa chiabo bakora ono munyakiro bweko mbekeri abanyagetari KMBD Dr. Charles Okumu nigo ba mochiri serikali ya soko tabatoka chibesa china gote ya buna bono mba chiko giremere mo aseka kia matokatano nabire alibosio. We are wondering, with the impasse in funds disbursement from the national government, it might affect her plans for us in the county. So we are asking the national government to kindly and with immediate effect release money to the counties, and for those counties like Murang'a, Nyandarua, which have not paid our colleagues, to kindly do so. Come Tuesday next week, we shall be asking our doctors in those counties not to go to work, because now they need to seek alternative means of their livelihoods, be it engaging themselves in other economic affairs, so that they're able to feed their families, to have water to drink, and basically to pay their rents for their houses. So that's our... Mwaziri Hanene Aisha Jumwa ni governor wa Bekirese yoko iguana
ne serikali yensi ya Finland asoko chikolendo mwana omonyaroka ukana kurwase county ya Samburu ni gamo chibali bagendete kubasara abana banyaroka nagote abuna mbachikomukerege tambukerege tindi ya kera serikali ya Finland ego chikanike kolendero omwana omonyaroka kolengano mo governor we county ya Samburu latleti ni gate bire buna na grama mochama nene ekero mwana omonyaroka agendete go chandura nagote abuna mbachikobwatira na sobwamo elio mwana omonyaroka konyara korendwa. Mkataba huu una mipangilio ya zile areas ambazo tunaenda kufanya collaboration between the Kenyan government and the Finland government and the county government of Samburu ya kumaliza ukeketaji katika taifa la Kenya na Samburu. Just know that you have champions in us as your leaders so that we make sure that our girls are safe and without even leaving our boys behind. Sababu hawa ndio wanawaoa. The men used to also wanasema wataki kuoa the lady who has gone through it. So we have to walk the talk and to walk together. All these things that I've said are linked to one thing. Illiteracy. You improve education, you solve all these problems in one stroke. So my here today to our CS, to our peers, and all the leaders, ambassador, please help us educate our people. The president himself, alilani vikali, and he pronounced himself that there will be no negotiation and absolutely no negotiations in matters FGM. Monchumurike wana yunga tiyari ya toba toko kwalika neza konyora marching endo mutumoko mwakegi nkwira na sentude ya kabire tosange na kukuana mange kolinda samono weekend semendi studio mwalika ni captain number 001 ndemo Steven atumanya mange ane kuruwa sensemeli ya chikoso rito sukati kanyora marching nkwira na nda sentunde ya kabire. Nogo semele kwane mnoga nitotwara chinga gichingi yako ruchinse mo au wagendete kubwatia mangana Amayia kurugeta sini kia Ndizi TV tiabona nkwariga bena sa mangana Amayia ye chigo sori bura botambe iratara nende mo Steven captain 001 tocha kama mangana Amayia ye chigo sori kuruense mo ya Gusii stadium abwa sekwembegia Athletics Kenya AK kijara kwariga ni chigo sori bena chacha kalitkolero goikalitkolyankyo abwa seritkolero mogani bwesi kware ngo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Aratio yunyara kwegora bene chimberecho asago kerekyo mbegia Athletics Kenya kwari bage county ya Kisii kwari ni chigosori echo asanyara kogokera abamnyoki abanyara kurukurwanse chinsemo au chinse ya Kenya chinse chirangenense ya Kenya bunense South Sudan na chinsemo chiare goikense mu Great Britain abaikira na segeti kya Gusii Stadium na gotiemana asichigosori chageti. I want to say karibu Kisii County, mjisikie nyumbani. Kisii tunasema vile vile karibu tena. I want to wish to thank the Athletics Kenya AK for choosing Gusii Stadium, Kisii County to host this important event. I know that this event is returning to Kisii for the first time in the last 8 years. With the AK officials, I've learned that this weekend meeting in Kisii has attracted the highest number of participants compared to previous editions held in Kisumu, Nairobi, Thika, and Mombasa. We have over 1,000 participants drawn from Kenya, Defence Force, the National Police, the Kenya Prisons Service, and other unattached athletes from Nyansa, Rift Valley, and a part of the country, as well we saw our friends from Southern Sudan who are here. As a county government, we are committed to promoting sports because we appreciate the role it plays in socio-economic development.
Nonya abateneri bekyombegia Athletics Kenya AK banyara gochengera ekerengo kegeti kya Gusii Stadium kobagatie bitie biya biresko yore semeria Nairobi County ningo gavana bwe county ya Kisii Simba tena kiribuna nanyare kubika enibo gwetera ensemo ya supplementary budget ya nyare kwenda segeti kya Gusii Stadium kwene kibuna Chinsa mo chitara ikirana cyane ko bakigo ikirana irindegeti kya Gusii Stadium geikere ebirengo bye biti bye Chinsa Chesko. Mr. President, next time when you're here, we'll have finished doing the antenna work. Again, we'll make sure this place, all of it, is connected with the PS system. Again, with the request I've seen you put across, we'll make sure this, what do you call them, hurdles, I will make sure they are provided with the equipment you have asked. I will ask my assembly to pass that supplementary again. Going forward, we plan to install an electrical scoreboard, a PS system, and a constructor's board for the stadium to accommodate indoor games. We have also set aside funds to construct a stadium in each of our 9 sub-counties. Next year, we plan to organize a sports tournament starting from the world level, culminating in the county final here at the stadium. We are also in talks with the Athletics Kenya to prepare for the Kisii County Half Marathon sometime in August and a fully marathon in December. Katie chimbiro chaganyire na abangitwerera sensemeri ya Gusii Stadium ne chimbiro chimita chimisano na Isato ensemeri ya basubati abwase omo binyoki Mary Mura yoro manyangongo bwe chimbiro chwensemeri ya Commonwealth arenge gati ya valivati mana na ase chimbiro chucharero ige chako kanema rogoba ya rero nego Mary Mura nyara gotanga na sige kege tamba ase chimbiro chwasanyara kubwa chimbiro cha ensemeri ya 800 meters aserit kulia mambi twatware chimbiro chekaringo ge semi finals ne chi finals ensemeri ya Gusii Stadium kwenda Sevoniga twende ensemo ya kabiri studio toranda kana kichimbiro cha 800 meters ensemo ya basubati charenge. Kando ne chimbiro chimita chimisano na Isato nigolitikulia lero abamya kibanya gotie mana ase chimbiro aogati yabo chimbiro chimita chimibe chimbiro chimita chiminye chimbiro chimita chibiribu isano gati chimbiro chinde mna tokorora ku ensemo ya kabere ye studio.
anakuja Rukia Nusra anaongoza maridadi kabisa. Rukia Nusra wa majeshi, Rukia Nusra ndio huyo. Rukia bila shaka na hana mwaki. Rukia Nusra wa majeshi ekambi y'abamyoko yake berezi ngati ekikambi kingi yakorwa sorongo rwa Gusii cyasokire abamyoki abayamana mono inse myaka 15 n'etatu korende gati y'abamyoki bali banyakwa bakora byakorwa se school eyo bali bamatukabwa ngo abamyoki ensemeria Arusha Tanzania asabari ko irukie bendera yense ya Kenya na yokura na imense ya Kenya ende ketaseni Ndizi TV ngabatiria bali yabereje gusangana barabwa sabono panare kurwa kwa semia savana bande kunyara kwebwachya niki gosolirinde banyare gusuka bosio. Tulikuwa na country zingine kama Uganda, wa Sudani, wa Tanzania, wote kila mtu alikuwa strong, lakini tulijaribu tu mahali tulikuwa tunaweza, na nikachukua position 1 na time mzuri, tukafurahia, tukapatiwa bendera, tukakimbia pia relay ya 4x1, tukachukua position 1 na tulifaulu, tukashukuru sana. Kwa hao young athletes kitu naweza sema, mtu ako na talent ndio, lakini hana mtu wa kumsaidia. So mimi kitu naweza sema, coach wetu wako free kusaidia mtu mwenye ako na talent, akae kama sisi, to grow vizuri na talent yetu isipote. Mimi nataka kukaa kama Mary Mora, alianzanga na 100 mpaka sasa yako 800. Hata mimi nataka kukimbia, sasa niko 400, nataka kuenda kwa hiyo 800. Juu naona ndio wengi wanafaulu. Venye tulienda tuliwakilisha Kenya vizuri na tulikuwa tunataka ushindi. Tulete Kenya at least medals na tulimake kuleta. Kitu inanipa moyo ni kuna Wakenya wengine wanaendelea kufaulu kupitia mbio. Pia mimi nataka kufaulu hivyo hivyo. Hata si East Africa tu nataka kupresent, bali nataka kupresent Africa mzima, pia world. Ningependa ku encourage watu wadogo kama mimi watafute talent school ama coach mwenye anaweza wasaidia kama huku wafaidike, tusonge mbele wote. Togosa ensemo ya UEFA Europa Cup ni wacho soli chance media quarter finals entunde ntangani kati ya wachari ganiri tukolie